نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yettude allahu tabaraka wa taala duwana ɗen nelaɗo men mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam, mbiɗo salmina on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ɓen ko aljanna, torano en allah yo allah waɗo en fo yimɓe aljanna, allahumma amin. haray so ɗum ɗon fiƴƴi haray hiɗen jokkitade fahin e alluwal suumaye ko wowɗen wadde kon ɗo ila bi lewru ndu dari. haray hiɗen toro allah yo allah subahana taala okku en baraji jentagol qur'ana no jange, jentagol hadisaji nelaɗo sa sallam no jange, o arsika en gollitirgol. haray nde tawde hiɗon andi qur'ana on ko ɗum winde ko jangetede ko qur'an. haray noon allah subahana taala on arsiki en wawgol jangude nde kana fiilo ha allah on wawi allah newnani en wawinde timminde alhamdulillah. haray joni inchallahu ko fokkitanɗen ɗo ko fi programme juldere nden. haray inchallahu no andirɗon noon haray hande e alkamisa nogay e jeetati nogay e jeenayi suumaye inchallahu. haray hande ko Cheikh Abdallah Diallo woni waɗande en alluwal suumaye on no wobiri noon ɗo. haray inchallahu ɓe yewta en ɗo fi ko yowdiri e fi iidi e yer wo ko allah subahana taala on wawi newnande ɓe ɓawa ɓeydande en e hoore muɗum inchallahu taala. haray en ala wo junnade e darson. haray en watta e konngol ngol e soke maɓɓe mubasharatan. hiɗen wiyaɓe falyatafaddal maskuran majuran. bisimillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي كواديكم يتي الله سبحانه وتعالى حتى يتقول en joani ke ɓurnaɗo tagi e fongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko e mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe e kala wonɗo e lawol ɓeɗo yo allah waɗu en e maɓɓe. ɓawa ɗum ɗo mi salmini on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna, yo allah waɗa en on fof meɗen ndaro yeeɓe feƴƴinoyeɓe fof jeeyaɓe yimɓe aljanna. haray ɗo alluwal men sumayengal hande hiɗe wiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. en fuɗɗinoke ñande go'o suumaye e gari ha hande ko ñande 50 haray ko suumaye ko ɗum wonɗen ɗo haray hande. en toriki allah subahana taala yo allah taw hara o jaɓani en ndeɓe ko waɗa ko. en toriki mo kanko taw hara ko woopa ko yo allah taw hara o yaafike. en toriki mo kanko allah subahana taala taw ko ɗaɓɓa ko fof e lewru suumaye hara o okki en. toriki allah subahana taala yo allah taw hara ko moola ko fof e nder lewru ndun o dandi en. yo allah taw hara en fof meɗen enen e mawɓe meɗen dendagal julɓe en fof e rimɗinama e natugol yiide jahannama. toriki allah subahana taala o tawni en suumaye 2023 yo tawni en ga 2024 ha yeeso ton. kala mo tawnare meɗen yo allah taw hara o windimo ka naata ɓe aljanna ko adi o ƴettitudemo. ko toɓɓe ɗiɗi mi yewtata ɗo inchallahu darnen ɗon yehen ɗaɓɓoyen inchallahu hebloɗen fi janggo si tawi juulete. toɓɓere aranere nden ko hadis goto ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki: jentoɗen mo moƴƴa, manditoɗen mo moƴƴa. ndara si tawi hara hiɗa e makko weltanoɗa allah, so ala toon torɗa allah yo allah waɗe makko. ɓe maaki: inna allaha iza ahabba abdan maɗum iza ahabba qawman istamalahu. allah so yiɗi jiyaɗo makko on o gollinaymo, so yiɗima o gollinta. mafhumu nder ton ɗo so yiɗarima o gollintama, si allah gollinarima ko cheytane gollinayma. iza ahabba abdan istamalahu. wosi allah yiɗi jiyaɗo on o gollinaymo, o ƴettaymo ka entreprise ji makko ka golle allah hara ko ɗum tun woni ko kurkantoɗa. ɗum no tawa e mandeji holluɗi allah himo yiɗuma. sa ƴettina suumaye mo feƴƴi ha ka fewndi ɗen ɗo golleji boyi waɗama, ko tortuɗo yo allah taw hara ko fi makko ɗi waɗira, o jaɓana en kadi, kono moƴƴereji boyi waɗama. hakkunde horugol e naafugol e wirdagol janto inde allah e insinagol e huntingol horuɓe e kurkanagol horuɓe e okkugol sadakaji, naɓugol sadakaji, naɓugol huntariji, ko kontota ko moƴƴereji ko waɗa ko. woodi heɓuɓe qur'an laabi 10, heɓi 15, no woodi heɓuɓe qur'an on laabi 20 ha ka jooɗi ɗen ɗoni. ɗum ko moƴƴere molnade noon. no woodi woɓɓe kadi ɓe timminare nde wotere, yo allah jaɓaɓe yeru ko ɓe jangi ko. no woodi woɓɓe kadi hara ko juusu goto, yo allah jaɓu fo e muɗum haray kolli ɗin ɗi fotata ko noon allah subahana taala waɗiri. siɗa faala noon andude allah no yiɗuma, ndaara ko wonɗa e gollude kon fof golle ɗen este ko golle allah.
si tawi tun koye golle Allah tun andu Allah hino yiɗuma sabuna namo yiɗi namo faalawo o ƴettata waɗa ka santiyeji makko ka projet ji makko ka société makko. Allah no mari société ji boyi ko so yiɗima o eltama o employé ma nder to wona gollowo makko o kanko wona patron o. koyi koko joɗiɗen ɗo sinamo Allah yiɗi addata joɗo nde jonde ɗo wallahi summa wallahi. ko so yiɗima o elta ɓernde ma nden o yiɗinama imano o puusama ara joɗoɗa ɗo ni nanen ko julten ɗo kara han heƴirɗen ɗo hande ko jelo luttiti ɗo ko ɗum andirta Allah no yiɗuma. woni goo kala ka inna kadi fi Allah si tawi ngel ma yahay ton andu Allah no yiɗuma. haray forage no nanga min kadi yo ngel a wonu ton Allah no yiɗuma. ko fi juulirde yo ngel ma wonu ton Allah no yiɗuma. woɓɓe a taƴude huyre e ɓandu maɓɓe ɗum ɓuri ɓe newaɗe ndi ɓe yedde mbuuɗi ɓe okkitira koye wattan hakkille ɗum moƴƴa. haray de goɗɗo hino faati ɗo haray ko fi sabilillah ko fure on nattire on tigi woñoge sa yaltina gongel Allah no yiɗuma. lekkol no darnede fi ka fay ɓe janga yaltina ɗon seeɗa jonna Allah no yiɗuma. sodoygol qur'anaji adda ka suudu Allah fiiɗan non ko jangire ko holli Allah no yiɗuma. ɗiɗo fof ko projet ji Allah. joni noon sa daari anda e projet ko wonɗa wadde kon fop hay hunde ala toon projet hara ko projet ji ka société ji Allah haray ko ya dartu hoorema ko ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nde. joni noon hande ko bilan wona e waɗede bilan on ko honɗum alhamdulillahi suumaye yahay woni mo hoori o mali mo hoorari o naji suumaye kay yehi. Allah kanko no himo mari ko hoorna ko korka peti yo ton Allah inni kullu amal ibnu adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. kala golleji moƴƴi ko na waɗede kon fop Allah no itti malaikajo hayɓe calculi baraji ɗin goɗi jelu on tigi heɓata sa waɗi gollal moƴƴal ngal. wosina korka kan ɗon Allah inni wo ko kanko tigi Allah jeeyka bi mana joni ko kanko yoɓata joddi korka. hay malaikajo wata settanade goto e meɗen himo hoori ko ɗum joni ɓay noon ko kanko pet settantoma hiɗa hoori a hoori no hana a hoorirede noon ko kanko kadi yetti responsabilité on fi yoɓugol ma kadi. haray noon joddinin ko jogandema hande kikiɗe ɗo fi hon ɗum ɓe inni Allah yaafoto jiyaɓe makko ɓe fop fi akhiri laylatin min ramadan jemma sakkiti ɗon e suumaye hawnaki harano gasa ko kanko ni. Allah rini e fo meɗen e yite. musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere ɗiɗaɓere ko hikkoto ɗon kon wata en waɗir feeto on jango hara ko bonnugol koko mahuɗen ɗo fappu liɓen préparugol gatoje hara ko moƴƴar kam ɓe gurni hara na invitugol orchestre ji ta goɗɗo organise soirée dansante hiɗa ho gayni horugol balɗe 50 ta jaɓu jillonirgol wolɓe rewɓe hiɗa laaɓi e dendagal bakkatuji ma fi honɗo nelaɗo sallam ɓe kala horɗo suumaye o naafi suumaye haray Allah yaafotomo dendagal bakkatu ko waɗi. joni noon e neniraɓe bandiraɓe fof ko fuɗɗorta ɗo hande kay woɓɓe fuɗɗike hande moragol mes taw fi préparenagol eedi o Allah laɓɓinima e nder balɗe 50 ko hande tuninta hoorema fof balɗe 50 a heɗaki musique ko janggo fuɗɗotoɗa ɗum kadi monta fof balɗe 50 fimoɓe goo fimari ko janggo liɓata ɗum fof balɗe 50 hay yaraynoɓe goo acciti few ko janggo kadi fuɗɗitotoɗa ɗum fof balɗe 30 a salmodirani e debbo janano ko janggo montata ɗum ɗon gon fof balɗe 30 a wakkiliki a jogi tigi e hoore ma a yennari ko janggo bonnata ɗum balɗe 30 a huɗari paykoy a huɗari ɓeygure ma a huɗari siɓɓe ko janggo bonnitata ɗum fof haray moƴƴaari kaydiri ma ndin page ma on laaɓi pos hande kadi bi isnillahi taala ta fuɗɗito ɓawlintinamo hande kadi neɗɗo fuu neɗɗo dartuno ko wawɗa jogitade hoore ma eto kadi jogitoɗa ɓaawo suuma yeyon kadi ɓuri ɗum ɗo karama ko ɓen ɓe inni wo mande wondema golle maɗen ɗe jaɓama seede ɗe jaɓama ko sa wawi gollugol golle moƴƴe ɓaawo ngalɗa ɓuri ngal gollunoɗa ngal wakkilo ɓaawo suumaye on ɗo fayda ɓuri ko wakkiliɗo kon e nder suumaye ko honno on ti wakkilorta aynata hoora e lewru kadi kono watta ɗo jeegoje ɗen taw fiya timmin horuɗo hitande ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kala horuɗo suumaye haw gayni o watti balɗe jeego e juldandu mo mari baraji horuɗo hitande kon ɗum higgata ɗon kadi e huulana kadi tenenje ɗen e alkamisaje ɗen arana yaha botuntuma suumaye kadi aroy kadi tenen e alkamisa ɗum ko sunna horugol
si tawi ɗen ɗon wawari newade eɓɓana 13 14 e 15 kala lewru. ɗeɗo wiyete ñalaɗe daneje ɗen hoora balɗe 3 Allah yoɓama baraji horuɗo lewru be lewru sa hori ɗen ɗon 3 ɗa mari baraji horuɗo hitande. ko ni Allah woni ko yoɓirta. ka naafilo kadi a naafiɗo ɓawo imam a waɗi qiyamu leyli a wawata waɗi ɗum ɗon fo no gasa ɓawo sumaye o kono heɓu darɗe 2 ma darɗe 4 ka sanga kala nde juuluɗa geeƴe wondude e anni haysi ko darɗe 2 heɓuɗa ɓawo geeƴe a kontama e naafuɓe jemma hara ko ɗum ɗon pet heɓuɗa na noon fere sa immoyi ke darɗe 2 aɗo subaka on kadi a kontama e naafuɓe jemma ka sumaye ɗo a tippini qur'an laabiji ɓuyi awa eto kadi lewru be lewru heɓande wotere nde tippi ɓay ka sumaye ɗo ko laabiji ɓuyi heɓi awa si sumaye on feƴƴi tan ala occupation ji ɗin no woodi seytane joganoɗa on o accitama inno awa ñande be mi jangga juzu goto pet no timmiroy taw jogande maka subaka salmina ɗo e mi waloyade mi heɓa juzu goto ɗon e nder lewru ndu a tippa e qur'an on nde wotere si tawi ɗon hino ɗuuɗi awa inno lebbi 2 be mi waɗa e khatumu goto ɗon kadi haray gollal ngal accitari ngal sadakaji ko ittuɗa ko kontotako ko ittaka sumaye ɗo a waɗa kadi eto hara e nder lewru ndun sa yoɓama ko yoɓeteɗa kon hara selinay ɗon gokkun waɗa fi sabilillah. ɗon noon mi waɗa entre parenthèse neɗɗo so a calculi a heɓa e moƴƴere ka habbaki si tawi joni sonnajo ma on inni ɗo joni alaji en ma ceerno en ma modi kaari en ma koto kaari no noddira e ma o haray biredi lanni biredi ko yeyete no gasa ko en nero ma ara timmata seeɗa fiɓa anniye on ka hakkille ma hiɗa ƴettude ɗi mbuuɗi ma ɗo dépense a ɓeygure ma nden a windande baraji wasi ko sadaka ittuɗa harana ya jonnirmo fi feere ala jaɓuɗo ñande ɓe mi soodi ɗuɗa ɗeɗe mi soodnogal lanni harana wolum ɗon baraji ɗi heɓoyta ko mbuɗɗi yehi baraji heɓaki ko ya fiɓu anniye on hiɗa dépense ude ɓe Allah subhanahu wa ta'ala fawi e hoore ma ya fawto hara ko anniye ɗo a windande baraji hiɗon andi ɓe yewtuno en ɗo nde ñande usa jagite hecci hanki ma hanki mi yeggiti goɗɗo ka ɓe yewtuno en ɗo fi askarji ɗin si goɗɗo o yottike e sonnajo makko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o hay ɗum ɗon hiɗa mari baraji sahabaɓe ɓe ngalɗi ɓeyni yaha kadi e sonnajo ma ka daganima heɓa baraji nelaɗo maki ɓeyni ene si tawi a waɗino ɗum ɗon ka harmi a windante bakkatu ka a windantake maki a windante awa ko noon kay sa waɗi kadi ka dagi a windante baraji a waɗaka e sa ƴetti mbuɗuma ɗum a dépense ɓeygure ma koko dépense ɗa ka sumaye ɗo fop haraɗa wondi e anni e wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala fawila yomi fawto ɓe a laɓɓini anni e on Allah windante baraji wasay ko sadaka ittuɗa dalil ɗiɗa bon goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wo mbuɗu goto momi ƴetti mi waɗo e fi sabilillahi a julirde e mbuɗu goto momi ƴetti mi sakki momi sakki e mbuɗu goto momi itti sadaka e mbuɗu goto momi ƴetti mi jonni ɓeygure anden ɓe ñaami ɗiɗo tati hombo ɓuuri jogade baraji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki komo ƴettuɗa jonnuɗa ɓeygure ma nden hino ɓuuri baraji mo adduɗa on ka juulirde goy e ginari nayo adde ga kono nayo mi aru mantollan joni miɗo itta sadaka ka jamiu ga hara ɓeygure anden hino ronki coggu birediwal nayi mi arga kaftani momi yaltidi e muɗum ga wo ko masha Allah ko bamakoji ɗin ko makisalji ɗin hara pay koy no ronki ko ɓorno haray wonari sadaka ko ibda bi man ta'ul woko ya fuɗɗorta o ɓemɓe fawtiɗa yo Allah arsiko en ko waɗen haray wattanen hakkil moƴƴa mo be yo ndaaru programme ji maɗin fuu projet ji maɗin fop ene ɗi fuu hara koye fi Allah ɗi wone yawde koye santieji Allah andu Allah honno yiɗuma toɓɓere ɗiɗaɓere nden e sakkitore nden no gasa janngo ma faɗɗi janngo haray ko iiti haray ko honɗum waɗɗi en go'o taw ko weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala o tawnima taw iiti o ɗiɗaɓum ɗum ko habbirgol ngol jongandema e konguɗi goo ka geeƴe ɗen salmina fuɗɗo habbirgol woɓɓe ni jongandema ka subaka on salmina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila filli no oɗo ka yiidi sumaye ɗo sunna on ko yo on tigi ñaamu ha hara siya juuloygol iiti itta muudo on ha gayna huntoɗa ha gayna ko mawmen ɓe makata kom tayrudi ko ɗum woni ko taƴirdi ha gasa si juuloya iiti
si tawi noon kaka donkin ko tuma artuɗa wo si tawi itta kooƴe ɗon andi balɗe 10 ɗen ko hooreteɗe hara ñande julde en ko wonti hoorata ka donkin ko ha arta ka iidi si taƴa on no woni sunna o amma ka suumaye ɗo wona ya juulo e iidi a ñamari ha haaruɗa ko ɗum holli korka kallanni ɗo woni goo on tigi looto longal ha moƴƴa no lootorte noon waɗa parfum e muɗum kadi ha moƴƴa wonande enen duhiɓe ɓen ɓorno coñci yeɗɗuɗi yeru ko mari kon si kesi heɓike yo Allah taw ɗum hara sonnaɓe heɓuno coñci julde ɗin si ɗum ɗon gasi hara on tigi no habbirde o immo o yaha ka juulete toon ko ɓuri moƴƴugol juulugol iidi kon fou hara ka tande ka yaasi ni harana ka juulirde kono noon ɓayɗo en heɓata ɗum ɗon aren ka juulirde yarhamkallah si on tigi hewti naati ɓayɗo ko juulirde ay ruƴƴay amma noon so tawi ka ladde wona e juulede hara iidi ruƴƴantake ko a hewtu tun jooɗoɗa hara ɗa habbirorde kadi haray iidi on kadi noddinantake iidi on kadi darnantake wonde noon si watnare hakkille ɓay no wayra ha imam on no wawi trompade naafi haray o anda ça peut arrivé wonɗo ɗo wo koye andintimmo noddintake dardatake haray ɗum kadi salliɓe leñal yoɓe muñño ɗum ɗo si ɗum noon gasi haray koye wonti juulu darɗe ɗen ɗiɗi taw si waɗa noon hutuba on kono noon sakkitorte no yiɗana imamu on ɓaawo fatiha on ka darde aranere so inni allahu akbar ko noon takbiratul ihram o watta ɗon habbirali 6 tawta on noon haray woni 7 e konguɗi karamakoɓe buy so fuɗɗo noon janngugol hande kadi fatiha on so gayni fatiha on no yiɗa ka sunna nela sallam no janngayno suratul a'la sabbi isma rabbikal a'la si ɓe gayni darde aranere nden ɓe immina yike ɗiɗaɓere nden kadi ko on wiyete takbiratul intigal o kontata on ɗon o watta ɗon kabbirali kadi 5 tawta on ɗon woni 6 kara nun ko 6 tawta takbiratul ihram on woni 7 ka ɗiɗaɓere o waɗa 5 tawta oɗa woni 7 o waɗa fatiha on ha o gayna o watta ɗon suratul ghashiya hiɓe waɗayno kadi wonde suratul shamsi washamsi wa duhaha so ƴetti noon goɗɗi ko hara hina ɗiɗo fof hara hino moƴƴi si o salmini o ƴewa ka hoore mimbar ɗo ko fuɗɗorta ko habbirgol ko taw o ɗuɗɗina kabbirali ɗin taw si tawi noon o fuɗɗo hutubude so hutuba makko on haray no yiɗa yo yewtu lerɗingol jama on fi wakkilogol kadi hara ɓe bonnari ko ɓe mahi kon e nder lewru sumayen haray si o salmini so o gayni hutuba makko on o tippike haray hande kay koyo du'odirane sahabaɓen hakkundeji maɓɓe hiɓe makayen wa taqabbalallahu minna wa minkum yo Allah o jaɓan men jaɓanam mawmen men kay ɓe makayen o yewtereji labaɗi fotuɗi ɓe maka hon ɗum Allah tawni en hikka yo tawnu en ko feewi kala mo tawnare meɗen yo Allah yaafo do alabaɗo ɗon ala bindi ka windi wondema ko ɗum ɗo jangete ɗon e yetti Allah Allah tawni en hikka honno yo jaɓan en ndewe ko waɗa ko si ɗum ɗon gasi nela sallamaki wo ñalade iidi ñalɗe iidi ɗen ko ayyamu aklin wa shurbin wa zicrin ko ñalaɗe ñamugol yara janto inde Allah ko ɗum ɗo woni ko hana waɗede si tawi ɗum ɗon feƴƴi jokkugol ngol enɗam sabuli ɗin ceernoɓe ɓen yeesoɓe ka diina e ka dawla sa wawata senade ƴetta téléphone on assalamu aleykum za ton on juuli e jaam him toriki Allah yo Allah on jaɓan o tawni e hikka yo tawni ko fewi kala mo tawnari yo yafa so ƴetti ni ɗum ɗo haray ko sunna jeyaɗi sunna nela sallam ɗo tawa e majji kadi si a yaltika ma hiɗa yahude ka iidi hino yiɗanama laawol ngol yaaruɗa ngol haranagol artirta ɓay noon ɗum haray na ñande ɓe ko yontigi ato na yinugol ko taramu hungun to yarata no wonde sa yehi tawi kum boni ɗon haray laawol gol no woodi ko ya eto nden ñande ngol yaaruɗa ngol hara artirari ngol ko ɗum woni sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si tawi noon ɓitti wawari marsude ma a yejjidi few haray fala basa haray ellala kono noon sunna on haray ko ɗum ɗon masala joni enen arowo ɗo joni jetta wona koto ala sallah ko ɗaɓe hoɗi ɓe fokkiti ɓe arda masjidul ansar ɓe arda place litti ɓe arda ɗo si ɓe fokkiti hoto ɓe yalta ɗo ɓe rewre ka alaji sansi ɗo ɓe ƴewra ɗo ko exemple an kadi dara ko honno taƴirta ɗon joni ha fiya ñentin lerɗugol ngol fi waɗugol sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ko seeɗaji coñci ɗin e parfumagol ngol ɓorno ha moƴƴa laabe si yeehi kadi hara fi honno wona yew ka ñande ka juulirde hara sonja ton goɗɗo nafakkaji ɗin kadi ko ñamugol yara fija fijudaru no hara ko fijudaru dagindu pay koye accite koye fija hara na fijudaruji harmuni fijida e maɓɓe juuroyoɓe jokkoya enna hara kadi en yeggitari sunna ñentingol ngol ko wiyete kon goro julde ma salima fo fayɓe ɓen si ɓe ari hiwragol bappa ma kawu ma yaya ma nene
okkorgol ɓe goro julɗe fiyo ɓe anndugo fi hon ɗum ɓe heɓani ɗum ɗo fiyo heɓu faale ñande goo kadi hara ɓe yeli ha yo iidi on kadi artu ɓay ko yari hiwragol ma taron kamɓe ɗo ngay ko fandi o ko fandi 5 euro yaɓe on senday ɗiɗo ma 1 euro ma 2 euro ɓay na ñande be ñande ko salima fo woni goro julde on ni o lannoyto ɗum heɓi mbuɗi nde ñande buy wayna ko fiyo ɗum de ko julde nde sa inni kadi ɗum neɓata kadi ara kadi haray mo hawji ha yo aro hay so falata yo ari fiyo julde kono falte yo ari fiyo heɓu mbuɗi ɗin hande kadi haray mawɓe men ko ɗum ɓe ne'irno en hina ko lundi bindi ñande yiwɗen tan lundi bindi o haray en acce haray wa akhiran ko ɗum mi darnirta ko miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on tororamo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop yo Allah taw en fuu meɗen en rinɗinama e natugol yiite Allah tawni en ɗo moƴƴere molanade en fuɗɗuduno e woɓɓe en wawari timmindinde enen ɗo kadi ko eɗen ardi ha hewti ɗo hande nogaye jeenayi suumaye ɗum ko malore molanade woɓɓe hara no faala horugol kono ala ko ñaama woɓɓe no faala horugol sabu nawnare hara ɓe wawari horugol woɓɓe no faala horugol sabu joguede ɓe wawari woɓɓe hara hiɓe hoore laawi ɓe jiɓi ɓe lumbay ma ɓe lumbata en tori ɓeɗo fof mo be maɓɓe yo Allah sanju alhaali ma kon ko ɓuuri moƴƴude en toriki Allah subhanahu wa ta'ala dewe ko waɗa kon fof yo Allah on jaɓu ko wopa kon fof yo Allah on yaafo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawɗo mo ronkata o yo Allah tawɗen sumayeji heewde wondude e balɗe e cellal kadi warti kay wawgol horugol so woni kadi yo jaɓange wa akhiran wata goto yejji ɓe weddito dey ha seytane foola ɗum o ronka ittugol muudo on ko ɗum ɗo woni ko laɓɓinta korka ma kan ƴawnaka sabu ko wolɗa konngudi hoy koye hananoka wowlede haray enen woni Europe ɗo ɓen haray ko 7 euro amma haray telen ka meɗen to mi humpitike ma nda so tawi ko télé 25 000 e so tawi ko 15 000 télé wanwa toon haray si tawi ko toon wona ittirede mo be ka horiri ɗon ko ɓuuri moƴƴude ko ya ittir ɗon muudo on ka wonɗa e juulude ɗon ko ɗum ɓuuri e moƴƴude si tawi noon haton jini no woodi ɓilliɓe ɓuuri ka wonɗa ɗon haray no sella hande kadi ka eggina naɓa seeɗa acca ɗon seeɗa si tawi noon kadi hara ko beetu yaha haray ko ɓen toon ɓuuri e haton jinde e muɗum haray fala basa karama koɓe boyi haray no jaɓi haray ka eggine hadafu on noon ko ɓuuri moƴƴugol ittugol ngol ko ya ittu yaha juula iidi si tawi ɗon newaki ko jonneteɓe anda jonneteɗo directement haray addu ka janiw ɗo hono waɗa ka keesum ɗo wonɓe gaɓe responsable ɓe kipay si tawi kadi ko faalaɗo jonnede on kadi haray yo ar o windo kadi inchallah ko heɓoyi to wo senditanteɓe haray noon ɓe fof ɓe waway hendade ko adi iidi on juulede bi isnillahi taala si tawi noon hiɗa andi jonneteɗon haray hay sa rewrare amen ga naɓu jonnama mubasharatan haray ñamete on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum wonno ko ɓe ittuno kono haray no sella kadi kay mbuɗɗin ɗi itte fewno ɗin sa'iji ka nelaɗo ittuno ñamete on ɗon ko ɗum ɗon ɓurno fowtinde miskinɓe ɓen on say hari mbuɗi no woduno kono si ɓe jonnanoma mbuɗɗin haray be ɓe yaha kadi ka lumoji ɓe soodoya ñameteji ɗin kadi fii ko ɓe wawata naftorde amma enen ɗo ko ɓuura haton jinede ɗo ko mbuuɗi ɗin sa jonnimo ɗum ɗon aransay mo e haaju e makko koye ɓuuri sa jonnimo nafakka on si a heeɓi noon jonneteɗo ñamete on tawa haray mo weltori fala basa haray jonnumo haray lurral ko woni ton kon haray koyen accirni ɗum ɗon nangino joni nelaɗo ittano mbuuɗi hari mbuuɗi no woduno no woodi piihoye buy ko nelaɗo sa sallam waɗano saga maɓɓe hara fewno ɗo ni enen ko noon wawata marsirde ɗo yo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah o jaɓan e ndewe ɗen yo Allah yaafo e bakkatuji men ni min toriki Allah yo Allah tawni en suumayeji heewɗi yo Allah taw haray fof erinama e naatugol yiide jahannama marɓe andeji ɓen fof yo Allah on ittu nawnuɓe yo Allah on sellinɓe nawniraɓe yo Allah sellinanɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe fatiɓe yo Allah on yaafoɓe yo Allah waɗu leydi men en lagiri ndin hara ko leydi doganteni yo Allah dandude wadde leydi hara ko leydi dogoteni yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kay lamateri fewni nunɗi huloɗi Allah todiki Allah kala miijani o lagine ko moƴƴani ɓiɓɓe lagine lagine yo Allah woni ballo makko kala miijiɗo aksu ɗum no yo Allah sanju anni e makko watta ɓurɗo e moƴƴude si Allah no andi ko gandal makko wirni ka sanjata haɗa yo Allah dande en bone makko toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en moƴƴanen ka meɗen yo Allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani en ñande tawata ko wala kala woni ko moƴƴani yo Allah ƴetti en nde ñande yo Allah taw geɓal yiite jahannama ala e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen e dendagal julɓe fo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin